bisa nkaho benshi bavugaga batarabona, ariko noneho ibyongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibintu biteye ubwoba cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye gukora operation ikomeye cyane, operasiyo karabutaka yo kujya kubohoza ibyanyazwe. N'amakuru atandukanye yari yamaze gukusanywa n'ubutasi bwa M23 mu bice bitandukanye, ariko amakuru yari yahereye Masisi. Ubutasi bugenda bukurikirana ibimenyetso biza kumenyekana neza ko igisirikare cya Kongo FARDC, FDLR ndetse n'abarundi b'intoranywa bamaze kwibikaho igisa n'indaki ikomeye cyane irunzemo amabuye y'agaciro yagombaga koherezwa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru agaragaza neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari bafite sinyari ikomeye cyane yaturutse kwa Tshisekedi ndetse no kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aya mabuye yarabundaraweho n'izi ngabo nyinshi cyane, benshi bakavuga neza ko ahangaha hariho umutungo w'igihugu cya Kongo wagiye ushirira werekeza ku butaka bw'u Burundi, ukava ku butaka bw'u Burundi maze yasinywe kontra hagati ya Tshisekedi ndetse na General Navutetse Burundi ipurusa bazafataho, bikaza kurangira bayohereje mu gihugu cy'Ubirigi, aho haba hari indege zigenewe gutwara aya mabuye mu buryo navuga ko budafututse. Ubu tuvugana muri Nyiragongo neza mu Kirunga niho aya mabuye bayamburiwe ku buryo bukomeye cyane. Imirwano imaze amasaha arenga 12. Imirwano yatangiriye ahitwa Rugari ndetse no mu nkengero zaho ari muri teritwari ya Nyiragongo neza uzamuka ugana no mu Birunga. Inkuru iravuga neza ko ibi bicu ubusanzwe M23 itakundaga kubikontorora bitewe n'uko habarizwa n'ingabo nyinshi za FDLR, ndetse hakaba ari ahantu hanini cyane bigoye gukontorora aya mashyamba ndetse n'imisozi, ariko kandi hakaba hari defense zigaragaza neza ko M23 yaharinze kugira ngo hatazagira abahaturuka ngo berekeze mu mujyi wa Goma guhungabanya umutekano. Izi FDLR, ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi b'intoranywa bivugwa neza ko ari abashinzwe izi operasiyo z'aya mabuye. Amakuru aragaragaza neza ko abangaba biberaga muri ibice kandi bahagize nk'ubwami bwaho, ndetse ahangaha bikavugwa neza ko ari amabuye yakuwe mu bice byegereye Rubaya ndetse no mu nkengero zaho. Amakuru akagaragaza neza ko kandi imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda ibera mu bice bitandukanye, aho drone z'igisirikare cya Kongo zagiye zimisha ibisasu mu baturage za Rubaya ndetse n'ahandi, akenshi yabaga ari amabuye y'agaciro agamijwe ndetse n'ibindi bisa nayo. Ubu tuvugana rero igisirikare cya M23 cyakoze operasiyo y'abakomando, biza kurangira abakomando babaye bakeya, hajyamo n'abasirikare ba infantry barwanira ku butaka, abarwanira mu kirere special force, aba bose bafatikanyije kugira ngo baze kwinjira muri Birunga. Ni operasiyo yagoye cyane bitewe n'uko izi ngabo za M23 zagombaga kunyura mu bice by'ibibaya ndetse zikazamuka paka zisanze izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abafatikanya ahangaha muri Nyiragongo. Aha rero amakuru yagaragaje neza ko imirwano itari kuba mu buryo bweruye, habayeho kubanza kugota ndetse no gucengera binyuze mu bakomando bagombaga gukora udutero shuma, bakabanza bakamenya imibare ndetse n'abakontorora ibi bice. Niko byagenze koko, ariko byaje kurangira igisirikare cya M23 kibikoze ndetse kibazengurutse. Amakuru aravuga neza ko M23 mu byo hasanze byihutirwaga zari zizahabu, hari hamaze kumenyekana amakuru neza ko hari ububiko bukomeye cyane, ariko kandi ziri gukusanywa bitewe n'uko inzira igera ku butaka bw'u Burundi isa naho itoroshye uturutse muri ibi bice. Ahangaha rero niho bavuga neza ko hagombaga kugenda hegeranyizwa izi zahabu, maze imodoka ikazazifata ikazijyana hafi n'umupaka w'u Burundi. Ibi bisa nkaho biba birinzwe cyane nk'uko byagaragaye. Abasirikare b'intoranywa bo mu gisirikare cy'u Burundi, abajenerali bakomeye cyane b'igisirikare cya Kongo, burya nabo izi diru nibo bazirimo, kuko ni diru nabo babonaho injyawuro nk'uko benshi bakomeje kugenda bakoresha amagambo. M23 muri operasiyo yishubije umutungo ukomeye cyane ushobora kuyifasha mu bihe bitandukanye, zahabu ziganjemo amabuye yo mu bwoko bwa koruta, ndetse bivugwa neza ko aya amenshi yaturutse mu bice bya Rubaya, ndetse amakuru akagaragaza neza ko uretse zahabu M23 yahabasanze ndetse kubatungura hasigaye intwaro birukanse bakazisiga. Gusa nta basirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo bahaguye, kuko aya mashyamba ni manini cyane, byari kugora M23 kugira ngo ibe yahagota maze ibacucume nk'uko isanzwe ibikora mu bice bitandukanye. Ariko kandi hagaragaye imirambo y'abasirikare bagera kuri 6 bonyine mu mirwano yamaze amasaha agera kuri 12. Bisa nkaho yari imirwano strategique igamije gufata icyo baje kureba. Amakuru aragaragaza neza ko
ko kandi M23 yabikoze mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane kuko ntawabashije gukuraho n'inusu kuko bisa nkaho batunguwe. M23 ikimara kubegera yatangiye kubarasamwa amakompora aremereye cyane bisakuza cyane, bisa nabi bakuye umutima bikanga ko bashobora kuba bamaze gugoterwa muri iri shyamba, bashobora no kwiyicirwa. Niko kutangira kwirukanka bakuru ndetse abatoya basigara inyuma bagenda bagerageza gukavaringa abakuru, birangira iri shyamba ndetse n'ibi birunga babikwiriyemo ndetse baratatana cyane ku buryo byari kugorana kugira ngo bajye kwiregurupa guhangana n'izi ntare za Sarambwe. M23 ikimara kugera kuri ububika amakuru avuga neza ko yari yazanye abasore biganjemo bafite imbaraga cyane bagombaga kugenda bafata aya mabuye bakayashyira mu mifuka, dore ko amwe yaragiye anafunze mu bice bitandukanye maze bakayamanukana ndetse mu mujyi wa Goma. Ibintu bisa nkaho ari operasiyo y'iminyago. Amakuru akagaragaza neza ko M23 yari inshuro ya gatatu ibashije gukora operasiyo ku mabuye y'agaciro y'igisirikare cya leta ya Kongo yagombaga kujya ku butaka bw'u Burundi. Ibi kandi byarabaye mu mujyi wa Uvira. M23 yaguye ku nyubako ikomeye cyane yari ibitsemo aya mabuye mbere y'amasaha make ngo yagombaga kwerekeza ku butaka bw'u Burundi. Generali Evariste Ndayishimiye utegeka igihugu cy'u Burundi unirwariye kugeza ubu yongeye kwamburwa byinshi cyane mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ibihembo twavuga neza ko ari iby'abasirikare be baje kuri ubutaka bakomeje kuza kuhatikirira. Iyi ngurane y'amaraso M23 yongeye kuyambura iki gisirikare. Benshi bavuga neza ko M23 ikomeje gukora ibikorwa bigamije no kugarura amahoro, ariko kandi itaretse ibijyanye n'umutungo ukomeje kugenda ushirira mu bihugu bibanyi nk'uko byamaze kugaragara. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo mu gahinda n'umujinya bikomeye cyane yongeye kuvuga neza ko iki gisirikare cye cya leta kirimo abadashaka gukora ibyo babwiwe, ndetse agaragaza neza ko hashobora kuba harimo n'abagambanyi benshi cyane nk'uko yabigaragaje. Ibintu byabaje cyane bamwe mu basirikare b'iki gihugu cya Kongo mu gihe agomeje kwikoma igisirikare cye, nyamara harimo ababafasha mu rugamba, harimo abarundi ndetse n'abandi FDL na Wazalendo, atarigera avuga neza ko nta musada batanga. Bisa nkaho aya mabuye yarafite agaciro gakomeye cyane, ndetse bisa nkaho M23 ibikomeje gukora ari bigenda biyongerera ubujyanye n'ubushobozi kuko byagaragaye neza ko izi ntambara zishaba akayabo ndetse n'ibikoresho. M23 ku kijyanye n'ibuye ry'agaciro yamaze kwigwizaho, ndetse benshi bakavuga neza ko ariryo ritangiye kugenda rigarura ituze mu bice bitandukanye n'ibikorwa remezo, bitewe n'uko hagaragaye ibice imihanda iri gukorwamo, imihanda ituruka mu bice nka za Rubaya ndetse n'ibindi bice bitandukanye hagiye hagaragara, ndetse n'imashini nyinshi cyane ziri gukora ibikorwa remezo. Ibitaro byatangiye kubakwa nk'uko byagiye bigaragazwa n'ibinyamakuru byagiye bisura aho M23 ifite, benshi bakabihuza n'uko izi zahabu arizo zikomeje kugenda zifasha iki gisirikare cya M23 kubaka impaya yacyo ndetse igakomeza kugenda ikomera, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo bitewe no kwigwiza imitungo gikomeje kugenda gisahurira mu nduru kikajyana hakurya. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyaguranywe zahabu bimaze kugaragazwa na M23, ndetse muri izi operasiyo zikomeye cyane kuko yaba yamabuye yaragombaga kwerekeza i Kinshasa cyangwa se n'ahandi yakaba yaragiye kuko inzira ziba zoroshye, ariko kugera ku bitaka bw'u Burundi turutse hariya mu bice bya Virunga biragoye cyane, ndetse bisa nkaho ari ukunyura inzira igoye. Ibintu byabanje kugorana kugira ngo izi zahabu zomotswe zerekezwe ku butaka bw'u Burundi. Amakuru kandi aragaragaza neza ko ubu M23 yongeye kwishima hejuru izi ngabo z'abarundi, ndetse bisa nkaho nizari mu bice bitandukanye ndetse n'ingabo za Kongo ziba zifite injyawuro cyangwa se ibyo bazikatira kuri aya mabuye, mu gihe yaba yamaze kugera ku mupaka w'u Burundi zamaze gucika intege, ndetse bisa nkaho zaruhiye ubusa kuko aya mabuye kugira ngo akusanywe biba byarasabye igihe kinini cyane ndetse n'imbaraga zidasanzwe, kuko ku butaka bwa Kongo kucukura amabuye kampani zihakorera uretse iz'Abashinwa nazo zigira purusa zishyura mu bice nka bya Rubaya ndetse zigasura ku musoro wo hejuru cyane. Izindi kampani nyinshi usanga zikora ku buryo bwa gakondo bitewe n'uko nta bikoresho bidasanzwe bihari, bikaza kugora bamwe mu bacukura aya mabuye, ndetse hakomeje no kugenda hagaragara impanuka nyinshi cyane mu birombe bya Kongo. Gukusanya ibuye maze bikaza kurangira bari kwambuye bisa nkaho ari ugutakaza ibintu by'agaciro cyane, dore ko benshi cyane babivunda mu bijyanye n'amafaranga, bakavuga neza ko ibi ngibi ari ubutunzi M23 nayo ikomeje kwigwizaho. Tuve mu by'amabuye ndetse n'abinda nini bakomeza kugenda basahura Kongo, reka twigire mu mirwano ikomeye cyane aho ku butaka bwa Uvira hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, bisa nkaho ingabo z'abarundi zakomeje kurya karungu zidashaka kongera guhagarara, ariko kandi M23 nayo ntizoroheye. Kurasana kwabaye mu rukerera
bw'uyu munsi kugeza na n'ubu amasasu aracyumvikana mu bice bitandukanye, cyane cyane ibice bya Fizi ndetse n'ibice hafi ya Minembwe. Puezero ubu tuvugana iracyagabwaho ibitero biremereye cyane binyuze ku butaka, aho tanka nini z'intambara za M23 za 155 izi zirasa mu birometero birenga 60 zikomeje gukora akazi gakomeye cyane mu kurinda iki gice cya Puezero M23 gifite kugeza ubu. Inkuru ishimishije cyane kuri benshi bakurikirana ibya politiki mpuzamahanga ndetse na diplomasi, by'umwihariko abakurikirana politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamaze kuba ikintu gikomeye cyane cyamaze kwemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko Sena y'iki gihugu yamaze guterana ndetse ibiha umugisha. N'amakuru yaramaze iminsi cyane aho yuhiswa neza ko M23 yamaze gutanga ibyangombwa byose ndetse yerekanye impamvu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagomba kuba ikitwa barikanizasiyo. Ku batazi ikitwa barikanizasiyo, reka mbanze mbikubwire muri makeya. Barikanizasiyo ni uburyo igihugu gishobora kuba ari kinini ariko kandi kikaba kidafite umutekano, ndetse abaturage bamwe na bamwe barajujubijwe n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se n'ibindi bikorwa bibabuza amahwemo, bikaza kurangira igihugu giciwemo kabiri ku bwumvikane cyangwa se ku bw'impamvu runaka. Amahanga agafata uwo mwanzuro cyangwa se n'ibihugu by'ibituranyi bikaza gufata umwanzuro wo kuba byakemerera iki gihugu ko cyacibwamo kabiri kugira ngo amahoro akomeze guhinda mu gace giherereyemo. Ibi rero biremewe, ndetse ibihugu byinshi cyane uretse no muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi ndetse no muri Aziya, ibihugu byagiye bigaragara neza ko byagiye bikora iki twakwita barikanizasiyo. Nubwo hari ibihugu byagiye bicibwamo bitewe n'intambara, ariko hari byinshi cyane byagiye bikorerwa barikanizasiyo, nuko ni nk'iringaniza maze amahoro agahinda. Kuri ubu rero umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo, bitewe nuko bivugwa neza ko Tshisekedi abakomeza kugenda atavuga rumwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye mu bice nka Masisi ndetse n'ibindi bice. Ubu tuvugana M23 amakuru yamaze kumenyekana neza ko yamaze kubona ibyangombwa by'ibanze by'uko yashinga Repubulika ya Kivu. Repubulika ya Kivu ni repubulika izaba yigenga nk'uko byagiye bisabwa kenshi cyane, ariko kandi ikaba ari repubulika nanone izaba ifite nyine ubwigenge 100%, idafite aho ihuriye na Kongo wenda uretse kuba bahana imbibi. Repubulika ya Kivu izaba irimo ibice bya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bice bitoya bikora kuri izi Kivu zombi, kandi izi Kivu zikaba ari ubutaka bunini cyane bigaragara neza ko bunarusha ubuso bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Amakuru rero aragaragaza neza ko barikanizasiyo process zigeze kure. Amahanga ahangaha agomba kubyinterveningamo kugira ngo bize kugenda neza. Ibihugu bikomakomeye ndetse na Sena z'ibihugu bifata imyanzuro, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi, nayo hari ibyemezo itanga kugira ngo haze kubaho iki kintu cyerekana neza ko iki gihugu cyabuze umutekano. Ubwo ndavuga Kongo kuri ubu kuko ariyo turi kuganiraho, ndetse hakagaragazwa n'ibimenyetso byerekana neza ko hashobora kuzagaruka amahoro mu gihe iyi barikanizasiyo cyangwa se iri cibwamo kabiri ry'igihugu runaka rishobora kuba ryazana amahoro n'amahwemo. Ibi rero M23 yagiye ibitanga ndetse ikerekana neza ko ibice ifite by'umwihariko imijyi itandukanye amahoro ahinda, ndetse kugeza ubu ngubu abaturage ndetse n'ibikorwa by'iterambere byongeye gukorwa. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso byagiye bituma Tshisekedi akomeza gutegwa uyu mutego, nyamara ntabimenye, akabona M23 irasohora abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, irashinga igipolisi, iratunganya imihanda mu bice bitandukanye ndetse igakora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ntamenye neza ko hari target yo gushinga igihugu, ndetse imiryango ishinzwe amahoro yari yatangiye kuyiha icyizere. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko abanyuma batangiye kugenda bakomfaminga. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki kibazo kimaranye iminsi ariko ntabwo yashatse kugitangaza. Amakuru avuga neza ko yamaze gutanga approval ndetse byamaze kwemezwa neza ko barikanizasiyo ishobora kuzakorwa ndetse mu gihe cya vuba aha. Ninkubwira barikanizasiyo nyine ihita wumva bwa buryo bwo kugaburamo igihugu inshuro ebyiri cyangwa se ibice kugira ngo amahoro akomeze kugenda aboneka. Iki gihugu cya Kivu Republic M23 yakomeje kugenda ishegera, bisa nkaho gishoboka nk'uko ibimenyetso byatangiye kugaragara, ariko kandi benshi baragaragaza neza ko hashobora kuzaba imyivumbagatanyo nyuma y'uko ibi byaba bikozwe, ishobora kuzakorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nyamara babivuga birengagije neza ko byaba bifashwe nkaho igisirikare
igisirikare cya Kongo cyatatse ikindi gihugu, kuko mu 23 izaba yamaze kugira igihugu cyayo kigenga cya Kivu Republic, dore ko mu 23 mu byo yatanze ko itemera ko ahangaha hazitwa muri Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya Ruguru, ahubwo yemeza neza ko izitwa Kivu Republic nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda hasirikira tumwe mu turango bivuga neza ko ari utwa Kivu Republic nk'uko byagiye bigaragara. Idarapo ririmo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, ndetse harimo n'inyenyeri. Aha bikaba bigaragaza neza ko iri rishobora kuzaba idarapo ry'igihugu cya Kivu Republic. Benshi barabivuga ariko ntabwo biremezwa, ariko nanone benshi ntabwo bakomeza kubyirangagiza ko neza, bavuga neza ko ari ibimenyetso bigaragaza neza ko uyu mupangu umaze igihe kinini cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Kongo mu gihe bakora ikosa ryose ryo kurenga imipaka izaba yashyizweho, dore ko bizanoroha kuko ibice mu 23 ifite birazwi ndetse naho bigarukira harazwi, byazafatwa nkaho iki gihugu cya Kongo cyateye igihugu cya Kivu Republic, maze agashobora kuzabaho gufatirwa ibihano n'amahanga, ndetse ibintu bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane kuri Tshisekedi. Ubu tuvugana balkanization, kandi amakuru avuga neza ko iyi process yo gucamo Kongo kabiri kugira ngo Kivu yigenga iboneke mu 23 ise n'igira igihugu cyayo, byagizwemo uruhare rukomeye cyane na Joseph Kabila wahoze ari perezida y'iki gihugu cya Kongo, nk'uko yamaze kwiyunga kuri 23, ndetse amakuru akavuga neza ko nawe muri ubu butegetsi azaba afitemo ijambo rikomeye cyane gukorana n'aba bagabo bayoboye 23 kugeza ubu. Bivugwa neza ko byagize akamaro gakomeye cyane. Ubu tuvugana amakuru aragaragaza neza ko ubu Tshisekedi aya makuru nawe yamaze kuyamenya, asa n'uwavuze neza ko yagambaniwe, ariko kandi nta yandi mahitamo afite. Nubwo bimeze gutyo, ibyo kuba Kongo yacibwamo ibice bibiri biri kuba, ariko imirwano yo kugeza ubu iracyakomeje mu bice bitandukanye, mu bice bya Uvira, inkengero zaho, ndetse n'ibindi bice bitandukanye, Kisangani, ndetse naho hakomeje kumvikana imirwano. Warikare FDL ikomeje kurasana n'ingabo za 23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa muri raporo ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi Masisi naho hakomeje kumvikana imirwano iremereye cyane. Ubwo nyine twagize muri Kivu y'Amajyaruguru ibice bitandukanye birimo aha nko ku Mushaki, ndetse n'ibindi bice bigaragaza neza ko birimo amabuye y'agaciro, ndetse ahaba abasirikare bakomeye cyane ba 23 hakomeje kugenda hagabwa ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'ubu tuvugana amakuru aragaragaza neza ko ibitero bikomeye cyane biri guturuka muri parike ya Virunga y'igisirikare cya Kongo, ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye ku ma defense ndetse atandukanye y'igisirikare cya 23, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ariko kandi ku munsi w'ejo hakozwe icyo twakita fu ikomeye cyane, kontrole yaje gutuma habaho aba basirikare b'igisirikare cya 23 bakora ama operation yo gufata abo bisa abacengezi bagamije guhungabanya umutekano w'abatuye muri uyu mujyi. Byaragaragaye neza ko benshi bafatiwe mu nkengero z'umujyi wa Goma, hari n'abafatanywe intwaro zitazwi, ndetse aho bivugwa neza ko bahise bajyanwa Katindo, ahangaha bagomba kugororerwa ndetse bakaba bahahabwa n'ibihano nk'uko amakuru abivuga. Imirwano yo ikomeje mu bice bitandukanye, ntabwo ari muri Kivu y'Amajyaruguru gusa, ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ubwo twageze za Uvira, Minembwe, Mikenke, Sange n'ahandi hatandukanye muri ibice. Ingabo z'abarundi nizo zikomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba umunsi ku munsi, aho zikomeje kugenda zihangana n'iki gisirikare cya 23, ariko kandi bisa nkaho urugamba aho rugeze igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ababaje kugifasha bari gutsindwa cyane mu bigaragara, bitewe n'imibare igaragazwa y'abaguye kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko indege z'igisirikare cya Kongo ndetse na UN yaje gutanga umusada mu kwimura izi nkomere ndetse n'imirambo myinshi cyane yari yayiciwe Mikenke. Nk'uko byagaragaye, abacanshuro benshi cyane bakomeje kuboroga aho uru rugamba rwabagoye, ku buryo bivugwa neza ko bishobora no kuzagaragaza indi sura itari nziza ku bacanshuro mu gihe baba bongeye kuzahabwa inzira n'ibihugu bibanyi bya Kongo kugira ngo babe bataha. Amakuru akagaragaza neza ko n'ubu mu 23 yabitangiye operasiyo zo kwinjira mu mujyi wa Uvira, bamwe mu bacanshuro bashobora kuzafatwa bitewe n'uko ibice baherereyemo mu 23 yamaze kugenda ibigota, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru zigezweho rero zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane mu bijyanye na diplomasi ndetse n'imirwano, ariko kandi sinabura kukubwira neza ko drone z'igisirikare cya Kongo zongeye gukora amabara akomeye cyane, aho zongeye kumisha ibisasu mu baturage, by'umwihariko mu bice bya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ahantu
abantu benshi bavuga neza ko hakomeje kugaragara ubwicanyi bukomeye cyane buri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo bakoresheje izi drone z'intambara. Amakuru atugeraho aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amakuru akomeye cyane agaragaza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse binyuze kwa Tshisekedi umukuru w'iki gihugu ndetse no kwa perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bamaze kwakira abandi bacancuro benshi cyane barenga 300 banyuze ku butaka bw'u Burundi bamaze kwinjira ku butaka bwa Uvira. Aba bacancuro amakuru agaragaza neza ko bagomba kuza guhangana na mama 23 yafashe umwanzuro wo kwigarurira Kisangani ndetse n'ibindi bice itibagiwe umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana abacancuro bari basanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba basa n'abamaze kunanirwa ndetse gucyocyorana kurasana ndetse no gusubiranamo n'izi ngabo bakomeje kugenda bafatikanya kuri ubutaka bwa Kongo. Haje amaraso mashya y'abacancuro nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa n'abacancuro biganjemo abo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackout. Amakuru agaragaza neza ko aribo baje ngo guhangana na mama 23 nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa. Benshi bakomeje kugenda bacira imigana abacancuro bagarutse kuri ubutaka ndetse bisa nkaho bibagiwe ibyabereye mu mujyi wa Goma ndetse bibwiye neza ko ubwo Biringoma yapfuye ashobora kuba ari we wari wagize uruhare mu gufatwa kwabo ndetse no kuzengerezwa ku buryo bukomeye cyane muri iyi mirwano bakomeje kugenda bahanganamo n'igisirikare cya mama 23. Nyamara birengagije neza ko Biringoma yari umuvugizi atagaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi bahise bavuga neza ko dushobora kuzongera kubona aba bacancuro nabo bahambirijwe neza bakaba banyuzwa ku butaka bw'u Burundi cyangwa se mama 23 kongera kuberekana nk'uko hashize iminsi igera kuri 7 igaragaza umwe ndetse n'abagiye bapfira kuri ubu butaka bwa Uvira by'umwihariko mu bice nka Mikenke. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya Kongo cyamaze kwibikaho aba bacancuro. Bizwi neza ko noneho aba baje ntabwo ari abashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere gusa ahubwo bashinzwe no gukora ibijyanye na operation zitandukanye ku bijyanye n'igikomando banyura ku butaka. Ibi rero bikagaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kubona andi maboko y'abacancuro barenga 300 baje bakururukira kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi maze bakinjirira ku mupaka wa Kavimvira. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza iby'intambara ikomeje kugenda ibera mu nkengero z'umujyi wa Uvira ndetse no mu bice nka Minembwe, Pwezero, Mikenke, Sange ndetse na Fizi n'ibindi bice bitandukanye. Ikibaya cya Ruzizi kugeza ubu abamaze kugwamo ku ruhande rw'abacancuro ni benshi cyane, ariko kandi aba nabo bamaze kugera ku butaka bwa Kongo. Amakuru agaragaza neza ko basa n'abatangiye kugira ubwoba kuko uko batekerezaga ibintu atari ko babisanze ntibaragaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko beretswe raporo y'ibijyanye n'uko urugamba rumeze ndetse n'ibice bigomba kurwanirwamo. Bisa nkaho bagize ubwoba ndetse bisa nkaho hari babandi bari bamenyereye kurwanira mu mijyi, ariko iyi ntambara ikaba iri mu misozi ndetse n'amashyamba, ibibaya ndetse ahantu bisa nkaho hagoye kuharwanira ku muntu utahamenyereye. Ibi nibyo byagiye bigora izi ngabo z'abacancuro. Kugeza ubu ni raundi igira ku ya 3 imaze kwerekera ndetse uko bagiye baza hagasubirayo mbarwa. Kuri ubu haje irindi tsinda benshi biteze neza ko bishobora kugira icyo rihindura, abandi bakavuga neza ko nta kidasanzwe ahubwo abangaba mama 23 igomba kubafatirana ikabacucuma mu minsi ya mbere aho imirwano izaba ikimara gutangira. Ubu tuvugana bamaze kugezwa ku butaka bwa Kongo ndetse amakuru akavuga neza ko igice kimwe kigomba kuguma mu mujyi wa Uvira abandi bakerekeza Kisangani, by'umwihariko abashinzwe gukoresha ibijyanye n'indege, drone ndetse n'ibindi bijyanye n'ikirere n'ubwirinzi ndetse no kuba bakoresha GPS bakaba batrackinga aho abasirikare bakuru muri mama 23 baherereye. Benshi baravuga neza ko ibi nta gishya n'ubundi abacancuro basanzwe kuri ubutaka bagiye baza ari byo bashinzwe, ariko bikaza kurangira biteshejwe agaciro. Ikibuga cy'indege aba basirikare bashya b'abacancuro baje kuba boherekezwaho cya Kisangani. Amakuru agaragaza neza ko mama 23 ho yakomeje kugenda ihagaba ibitero shuma byinshi cyane ndetse bisa naho bitari bigamije kwigarurira iki kibuga cy'indege, ahubwo ari ibitero byari bigamije kugenda byangiza bimwe mu bikoresho bikoreshwa kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kuko byagiye bigaragara bisa nkaho abacancuro bamaze kuba benshi kuri
kuri ubutaka bwa Kongo, ariko kandi kutumvikana bikomeje kugenda bigaragara hagati y'abacancuro n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Amakuru akagaragaza neza ko ubu tuvugana ingabo za Angola zo zamaze kwikura muri iyi mirwano, ariko zitarafata rutemikere ngo zisubire ku butaka bwabo. Amakuru akomeje kuvuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wakomeje kugenda asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumuha abasirikare, bisa nkaho byamugoye, ndetse Amerika nayo ikaba yahise yisanga mu intambara ikomeye cyane n'igihugu cya Iran, bikaba bitumye Tshisekedi yongera gushora akayabo mu kumanura aba bacancuro baturutse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akaba nanone abo mu itsinda rya Blackwater n'abandi bakeya baturutse muri Rumania, bose bakaba baje mu ndege imwe kugira ngo baze gukomeza gufasha iki gihugu cya Kongo, ariko kandi bakorera amafaranga. Bisa nkaho aba bacancuro icyo baba bifuza atari ugutsinda intambara, kuko bayitsinze akayabo bahabwa kaba gasa n'akarangiye, ahubwo bakomeje kugenda bakora icyo ari cyo cyose cyatuma iyi ntambara itinda, ndetse bakagerageza kugenda birinda kugira ngo M23 idakomeza kugenda ibahitana nk'uko byagiye bigaragara, ahubwo bagakomeza gukora icyo ari cyo cyose cyatuma bakomeza kubona aya mafaranga. Inkuru ziragaragaza neza ko Tshisekedi abishyura akayabo k'amadolari, ariko igisirikare cye kikaba gihembwa intica n'ikize, ibintu bikomeza gutuma benshi bavuga neza ko ari naho hava intandaro yo gushwana hagati y'aba basirikare bya hato na hato byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Intambara ziri kuba ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye na Masisi, humvikanye amasasu menshi cyane nanone uyu munsi mu bice nka Mushaki ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Mu nkengero z'umujyi wa Goma naho hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, bisa nkaho hongeye kumvikana igisa naho hari patrouille ikomeye cyane. Umukwabo ho M23 yakomeje kugenda ihiga bukware ndetse ifata abo yamaze kwita abacengezi bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'abaturage muri ibi bice. Amakuru atugeraho atangazwa na AFC M23 aragaragaza neza ko operasiyo ikomeye cyane cyangwa uyite fuyi y'igisirikare cya M23 cyari cyamaze gukurura amakuru anyuze mu butasi bwabo ko hari abacengezi benshi cyane bagombaga kwinjira mu mujyi wa Goma bagakora ibikorwa bitandukanye birimo guhungabanya umutekano ndetse no gukora ibindi bikorwa byo kugaba ibitero ahaherereye ibirindiro bya M23 ndetse no ku nyubako zitandukanye. Aba bacengezi bamaze gufatwa nk'uko amakuru bigaragaza, abarenga 100 batawe muri yombi muri fuyi ikomeye cyane, aho habaye kugota ndetse no kunyura mu makaritsiye atandukanye muri uyu mujyi ndetse n'inkengero za Goma. M23 mu itangazo yatanze yavuze neza ko nyuma y'uko yatanze bamwe mu basirikare bari barafatiwe ku rugamba barenga 5,000 bagashyikirizwa ku Croix Rouge ngo ibashyire i Kinshasa, ndetse harimo n'abasirikare bagaragayemo b'abarundi. Gusa nkuru zikavuga neza ko hari abarundi benshi cyane M23 yasigaranye. Ubu amakuru yagaragaye neza ko hagaragaye abo twakita abacengezi cyangwa se abagizi nabi bashakaga kugaba ibitero kuri M23 ndetse no mu bice bitandukanye mu mujyi wa Goma bagamije guhungabanya umutekano. Amakuru aragaragaza neza ko aba bacengezi bafashwe mu mafuyi yakozwe n'abakomando ndetse n'izindi nzego, aho M23 yabikoze mu ibanga rikomeye cyane, aho yabanje kwifashisha bamwe mu basivile ndetse bagomba kujya batanga amakuru, ariko kandi n'abandi basirikare bari bambaye imyenda ya gisivile ariko bafite zimwe mu ntwaro ngufi zigomba gukoreshwa kugira ngo bahangane nabo bari bitwaje intwaro nabo zitaremereye cyane. Aba bacengeza amakuru avuga neza ko bari bafite imigambi igiye itandukanye, kandi hagaragayemo na bamwe babarizwa mu mutwe wa Wazalendo, dore ko nubwo amakuru avuga neza ko batafashwe bose, ariko iyo hafashwe abarenga 100 abandi baba bashwiragiye. Ubu tuvuga n'umujyi wa Goma ukomeje kugerwa amajanja n'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse nabo bafatikanya, nyuma y'uko humvikanye ibitero byaturukaga ku munsi w'ejo muri parike ya Virunga bikaza gucubwa na M23 ikabihagarika. Kuri ubu ngubu nanone babacancuro bari bafashe initiative yo kuba bakinjira mu mujyi rwagati, dore ko bafashwe bamwe batangiye no kugira muri uyu mujyi. Habari bafite intwaro gakondo, habari bafite n'ibindi bikoresho bya gisirikare, aho bagombaga gutangira gukora ibikorwa by'urugomo ndetse n'ubwicanyi ndetse no kurasa mu bice M23 kontrola ndetse ngo bahegereye, dore ko bagombaga kubitangira nimugoroba. Intwaro zari mu bikapu ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, ariko kandi ngo bari kuza kwakira na bagenzi babo ku mugoroba nk'uko amakuru abivuga. Aba bacengeze nk'uko M23 yabise barashinjwa cyane gukora ibikorwa bitandukanye by'urugomo, kandi amakuru akagaragaza neza ko aribo bihishamo izi ngabo za Leta ya Kongo, bakaba bagirira nabi bamwe mu bayobozi ba M23. Operasiyo yo kubakura mu nzira yakozwe ndetse biza kurangira igenze neza nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru kandi ziravuga neza ko M23 abo yafashe mpiri ndetse yaje kuba
guhita ibajyana hariya za Rumangabo, aho bivugwa neza ko abandi bajyanywe Katindo kuri gereza ya gisirikare, aho bagomba kujyanwa mu bice bitandukanye kugira ngo babe bakurwamo amakuru ndetse bakontororwe ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi n'akanyafu katabura kubanyuzwaho nk'uko byagiye bigarukaho namwe mu baturage bifuzaga kubatera amabuye ubwo bababonaga mu 23 yamaze kubasakumbira kubapakira mu mamodoka. Bivugwa neza ko aha ariho hari hagiye kugaburwa aho bajyanwa. Amakuru akavugwa neza ko bamwe bajyanwe Katindo, abandi Rumangabo, bose bagiye gukorerwa icyo twakita kunyuzwaho akanyafu mu buryo bwa gisirikare, nyine murabyumva. Ariko kandi bakaza no gutanga amakuru ku bijyanye n'uwo bakorana, abandi aho bari, ndetse n'imipango ikomeye cyane y'aba bagize ba nabi bakomeje kugenda bategura yo kwerekeza muri uyu mujyi wa Goma. Reka twivire i Goma twoherezwe nanone n'imboni zacu ku butaka bwa Uvira. Inkuru ziragaragaza neza ko ahitwa Puezero, Minembwe, Mikenke, Sange, Fizi ndetse n'ikibaya cya Ruzizi, aho hose kugeza ubu imirwano irakomeje nta guhagarara. Amakuru aragaragaza neza ko imirwano yose iri gukorerwa ku butaka, nta bitero byo mu kirere biri kuhakorerwa bitewe n'uko igisirikare cya Kongo cyamaze gucika intege. Tugendeye ku byo tubona, nta bitero bikomeye cyane byo mu kirere bikigaragara, ndetse ntabwo hakigaragara za drone nyinshi cyane zabaga zisa n'inyoni mu kirere. Ubu tuvugana drone iraza ikaba yaraswa, indege zaswe izo ntabwo ziherutse. Ibintu byatumye 23 ifata gahenge gafata initiative yo kurwanira ku butaka ndetse ihangana n'izi ngabo nyinshi cyane ziganjemo abarundi. Ubu tuvugana abarundi bakomeje kuborogera muri ibice aho imirwano itaboroheye kugeza ubu. Amakuru kandi akagaragaza neza ko ari bamwe mu bari gutakaza benshi mu basirikare hakurya muri leta ya Kinshasa, ubwo nyine ndavuga mu murwa mukuru wa Kongo, ndetse na hakurya muri leta y'u Burundi aha Bujumbura. Amakuru avuga neza ko telefone zikomeje gucicikana ku bijyanye n'uko harebwa ikibazo gihari kiri gutuma abasirikare babo batakaza ubuzima bwa hato na hato, ndetse hakomeje kugenda hiyongera imibare y'abakomeje kugenda bagwa muri ibi bitero bitandukanye. 23 ikomeje kugenda ikubita isya itanzitse, dore ko nyuma y'uko yamaze kugaragaza neza ko Kisangani Airport ahategurirwaga ibitero byo mu kirere yamaze kuhajegeza, hakomeje kugaragara intege nke rero ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Bisa nkaho cyari kiringiza indege z'intambara, ariko kandi bigasa naho zitagishobotse ngo zibe zaboneka bitewe n'uko zangijwe n'ibitero shuma bya 23 nk'uko byatangajwe na Dr Barinda Oscar, umwe mu bavugizi cyangwa se mu bafatanya mu bahuza bikorwa baba 23. Avuga neza ko ibi bari kubikora kugira ngo bakomeze kubirizamo imigambi mibisha y'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, yiganjemo iyo kurasa mu baturage ba Minembwe ndetse n'ahandi, uko bagiye babikora bakoresheje izi ndege z'intambara. Inkuru zirakomeza kugaruka nanone mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Wazalendo zikomeje gusubiranamo n'ingabo z'abarundi ku buryo habaho kurasana, ndetse hamwe abenshi bagiye bagaragaza neza ko hagiye hagwa imirambo myinshi cyane y'aba basirikare yaba ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abarundi nyuma yo gushyamirana bapfa ibyo benshi bavuga neza ko ari ubusa. Amakuru atugeraho none haremeza neza ko imirwano ikomeye cyane iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yo gushyamirana ku buryo bukomeye cyane n'abacancuro baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Amakuru amaze kugaragaza neza ko ubu bushyamirane bwavuyemo ikintu kibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'abarundi. Abarenga 13 bahapfiriye nyuma yo guhangana ku buryo bukomeye cyane n'abacancuro. Bivugwa neza ko ingabo z'abarundi zari zanze kumva amabwiriza ndetse n'amategeko agomba kugenderwaho, ndetse abacancuro bagombaga gutanga. Ibi bikaza kurangira habayeho gusubiranamo hano mu bice bya Mikenke nk'uko amakuru abigaragaza. Hapangwaga igitero gikomeye cyane cy'ingabo za leta ya Kongo, ariko kandi zifashishije abo basanzwe bakorana mu bitero bikomeye cyane, harimo ingabo z'abacancuro ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi FDNB. Amakuru rero aragaragaza neza ko abacancuro bashatse gutegura urugamba, ndetse dore ko ariko kazi kabo gupanga ibigomba gukurikizwa, by'umwihariko ntagomba kunyurwa bitewe n'uko bafite devices zishobora gutrakinga zikaba zabereka aho umwanzi aherereye. Ibi rero ingabo z'abarundi zashatse kurenga ku mabwiriza yatanzwe n'abacancuro kandi aribo bashinzwe kuyobora uru rugamba. Biza kurangira aba banyarumaniya bafashwe nkaho ari indiscipline, basubiranyemo ndetse batangira gutongana n'aba basirikare b'u Burundi bitewe na communication nanone yari hasi, bitewe no guhuza mu bijyanye n'ikirimi wabasemuriraga ntabwo
byari gusemura ibijyanye n'uko bari gutongana ndetse baterana amagambo ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi bagaragaje agasuzuguro gakomeye cyane kuri iki gisirikare cy'abacancuro, byaje gutuma abacancuro batangira kurakara cyane. Umucancuro umwe yakubise umusirikare w'u Burundi urushyi nk'uko amakuru abitangaza, biza gutuma abasirikare b'u Burundi barakara cyane ndetse batangira gufata imbunda, batangira kurasana n'aba bacancuro, ibintu byatumye abasirikare b'u Burundi bahasiga ubuzima ndetse amakuru agaragaza neza ko hapfiriyemo umucancuro umwe ndetse abandi batatu bagakomereka. Kutumvikana gukomeje kumvikana mu bice bitandukanye imirwano iri kuberamo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Abacancuro, amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza ubu aravuga neza ko bafite umujinya w'umuranduranduzi, ariko kandi no mu gisoda cy'u Burundi naho bitoroshye, hakomeje kugenda hagaragara uburakari, bisa nkaho hashobora no kuza kuba ikimeze nko kugabanaho ibitero hagati yabo nk'uko biri kugenda bigaragara. Benshi mu basirikare b'igisirikare cy'abacancuro bagaragaje neza ko batishimiye imyitwarire y'abasoda b'u Burundi, ariko nanone abasoda b'u Burundi nabo bagaragaje neza ko bataje kuba amapunda ndetse no kuhabwa amategeko n'ubonetse wese, ibintu byatumye nyine bihagararaho bigatuma baza no kurasana nk'uko byamaze kugaragara. Inkuru iravuga neza ko bamwe mu bakamanda babashinzwe ibijyanye no kumenya aho berekera, by'umwihariko babarizwa mu gisirikare cya Kongo FARDC, ariko kandi baje kugaragarwaho inenge ikomeye cyane yo kutagaragara aho urugamba ruri, ahubwo bakomeza gutanga amategeko ku byombo ndetse no ku matelefone. Ibi nabyo byongera amakimbirane hagati y'abasirikare bahurizwa mu bice ndetse nta komunikasiyo isanzwe ikomeye bafitanye, bikaza gutuma basubiranaho. Umwe ati urakora iki, undi ati nawe urakora iki, bigatangira gutyo bikaza kurangira abasirikare barasanye. Ibintu byateye benshi cyane kwibaza uko uru rugamba ruzarangira mu by'ukuri. Kugeza ubu tuvugana abacancuro bakomeretse bagiye kuvurwa na bagenzi babo, dore ko byagaragaje neza ko abacancuro batizera uwo ari we wese kuri ubu butaka bwa Uvira, ariko kandi abasoda b'u Burundi bo bapfuye. Amakuru avuga neza ko ubu tuvugana bashobora kuba benda kugera ku mupaka bakavimvira aho bajyanywe iwabo. Ibintu byongeye guteza umwuka mubi cyane hakurya muri leta ya Gitega nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru kandi zirakomeza gusobanura neza ko aba basoda b'u Burundi bapfuye ndetse n'abakomeretse ari bamwe mu bari bamaze iminsi itari myinshi cyane bazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba muri raundi y'abandi basirikare b'Abarundi bazanywe, ariko kandi bakaza basa naho batabishaka nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana imirwano itandukanye mu bice bitandukanye. Mu 2023 yatangiye ama operation atandukanye yo gusanga FDL ndetse n'ingabo za leta ya Kongo mu birunga nka Nyiragongo, ndetse aho bivuga neza ko kugeza ubu hari kumvikana ibiturika biremereye cyane. No 2023 yamaze kumenya amakuru neza ko hari ibitero bikomeye cyane biri gutegurirwa muri Nyiragongo nk'uko amakuru abigaragaza, byaje gutuma intare za Sarambwe zifatiye mbere zizamuka guhangana n'izi ngabo za FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC. Amakuru yagaragaje neza ko kugeza ubu ibi bitero biri kugera ku ntego. Mu 2023 iri gukoresha ibitwaro birasa kure, aho iri gucucuma ku buryo bukomeye cyane izi ngabo, ndetse abakomando batandatu mu 2023 bari bashyizwe imbere kujya kureba niba hari intego zagezweho cyangwa se hari abahitanywe n'ibi bitero kugira ngo baje gutanga sinyare. Amakuru avuga neza ko bamaze gutanga amakuru y'uko ibirindiro byinshi babitaye ndetse hagaragaye n'ibyasaga naho ari ibimenyetso byerekana neza ko hari inama zikomeye cyane z'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDLR kugira ngo bakomeze kunoza umugambi wo kuza kuba bakisubiza uyu mujyi wa Goma. Hakomeje kumvikana ibiturikana none mu bice bitandukanye mu nkengero z'umujyi wa Goma, ariko abaturage babwiye neza ko batagomba kubura kujya mu mirimo yabo, aho babwiye neza ko ari 2023 iri kurasa ndetse irasana n'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na FARDC. Ariko benshi bavuze neza ko ibi byatangiye ari imyitozo ya 2023 yakorerwaga muri ibice byegereye Nyiragongo, biza kurangira abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo batangiye kuyisubiza. Ari naho haisahira iyo operasiyo ikomeye cyane yo kujya kubakura muri ibi bice, ndetse izi nama zabo zikaba zaburijwemo kugeza kuri ubu ngubu. Inkuru nanone zituruka za Masisi ahitwa Nturo ndetse no mu bice nka Ruvunda, Kirorirwe ndetse n'ahandi, biragaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora amakosa akomeye cyane afatwa nk'ibyaha by'intambara, aho bakomeje gusheringa mu bice biherereyemo abaturage bakoresheje drone zo mu bwoko bwa kamikazi. Amakuru kandi aravuga neza ko igisirikare cya Kongo gikomeje kugenda gikurikiranwa, ndetse hakagaragara amakuru avuga neza ko gishobora gushinjwa ibyaha by'intambara. Uyu ni umunsi wa gatatu indege z'igisirikare
cya Kongo zirekura ibibombe mu baturage, aho bitwaza neza ko ahangaha mu bice nka Mushaki ariho ingabo za leta ya Kongo zagombaga kurasa kugira ngo zihitane abayobozi ba M23 bahabarizwa, ariko biza kurangira barashe mu baturage, ibintu byatumye M23 yongera gusohora andi matangazo agaragaza ibi byaha by'intambara bikomeje gukorwa na Tshisekedi n'ingabo ze. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bongeye kugaragara bari ku mapatruyi mu bice bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara, ariko bisa nkaho bitari bisanzwe kuko bisa nkaho hari kwikangwa ibitero bitandukanye by'igisirikare cya leta ya Kongo. Akaba ariyo mpamvu M23 yakajije umutekano by'umwihariko mu bice biherereyemo abaturage ndetse n'ahagana ibirindiro byayo. Inkuru zigezweho ni inkuru zigaragaza imyitozo ikakaye y'igisirikare cya M23 cyongeye gukorera mu bice bya Nyiragongo nk'uko amakuru abigaragaza. Amakuru yagaragaje neza ko muri teritwari ya Nyiragongo ahangaha ahitwa Rugari ari hamwe mu habereye imyitozo karabutaka y'igisirikare cya M23, aho humvikanye amasasu menshi cyane gusheringa mu bice bitandukanye byo muri ibi birunga. Amakuru yagaragaje neza ko humvikanye amasasu menshi cyane, ariko ubuyobozi bwa M23 binyuze muri Dogiteri Barinda baje kubwira abaturage neza ko bataza kwikanga ko ari imyitozo ya gisirikare iri gukorwa n'intare za Sarambwe. Abakomando bakomeye cyane ba M23 bongeye gukora imyitozo nabo muri ibi birunga nk'uko amakuru abigaragaza. Nyiragongo ni hamwe mu habereye iyi myitozo nk'uko bivugwa, ndetse benshi bakavuga neza ko yari imyitozo ikakaye, ariko ari imyitozo yarashe inyoni ebyiri hakoreshejwe ibuye rimwe. Yari imyitozo yari iri kwitozwa n'abasirikare ba M23, ariko kandi muri ibi birunga hakaba hari indiri ikomeye cyane ya FDLR ndetse n'abasirikare ba Wazalendo. Aha rero ngo niyo hakorewe imyitozo. Amasasu menshi cyane yarashwe yerekezaga muri ibi bice izi ngabo za FDLR ndetse na Wazalendo ziherereyemo, ibintu byatumye ibyari imyitozo bigaragaza nkaho aya masasu atigeze apfa n'ubusa kuko yahitanye benshi cyane muri bo, dore ko yari imyitozo ikakaye cyane yari irimo no kurashisha imbunda ziremereye cyane. Amakuru aragaragaza neza ko ahangaha hitwa Rugari humvikanye ibiturika biremereye cyane byari byamaze no gukuramo abaturage umutima ndetse bahiye ubwoba. Biza kugaragara neza ko no muri ibice ahubwo bya Nyiragongo habarizwaga ingabo za leta ya Kongo, nk'uko amakuru bivuga neza ko zahapangiraga bimwe mu bitero bishobora kuza gutera umujyi wa Goma. Amakuru aragaragaza neza ko 26 mu gisirikare cya FARDC bapfuye muri iyi myitozo yarasaga muri ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'aba FDLR hariya mu birunga bari baramaze kuhagera. Andi makuru akagaragaza neza ko nanone haguye abawazarendo bagera kuri 36. Aba FDLR bo ni benshi cyane kuko n'indiri yabo nk'uko amakuru abigaragaza byaje kurangira bashwiragiye ndetse bakwiye imishwaro. Biza gusa nkaho iyi myitozo yakoze ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'imirwanire ya M23. Izi ngabo zari zerereye muri Nyiragongo ahitwa Rugari ndetse no mu birunga, bisa nkaho hatari nyinshi cyane ku buryo zishobora kuza guhungabanya M23, ariko amakuru yagaragaje neza ko cyari igitekerezo cyiza nabo cyo kubahakura kugira ngo badakomeza kugenda bagaba ibitero mu baturage nk'uko byagiye bigaragara. Nyamuragira nanone haguye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya FDLR. N'imirwano M23 yakoze ikimara kubona neza ko ariya mwabira bice hari kubera ibisa nkaho ari ugupanga ibitero shuma bizajya biza gusabura abaturage ndetse no guhungabanya umutekano w'abatuye Goma no mu nkengero zayo. Hahise hakorwa operasiyo z'abakomando ba M23 mu birunga nk'uko amakuru bigaragaza. Operasiyo zageze no muri Nyamuragira, ibintu byagaragaje neza ko hari igisa naho kiri kwategurirwa. Abasirikare ba FDLR batunguwe n'ibi bitero by'abakomando bizi ntare za Sarambwe zabaguye gitumo ndetse zirabacucuma, induru ziravuga. Amakuru agaragaza neza ko nanone ahitwa kuri Purene M23 yafashe ndetse iza gukubita itabariye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abadede bari bahari. Nimvuga abadede uze kumva abasirikare b'u Burundi, ubwo nyine wamaze kubyumva ko twageze mu bice nka Sange. Ukimara kumva muri Purene imirwaniro irakomeje ku mpande z'igisirikare cya M23 ndetse n'igisoda cy'u Burundi. Ubu tuvugana ahangaha muri Purene imirwano ikomeje gufata urundi rwego. Amakuru ahaturuka aravuga neza ko igisoda cy'u Burundi ariho cyacaga kinjirira mu bice nka Sange nyine nk'uko amakuru abigaragaza.
bigaragaza, ndetse amakuru akagaragaza neza ko M23 yari yamaze neza kubona neza ko igisirikare cy'abarundi ariho gikoresha nka panya kugira ngo kinjire muri Sange, cyahise cyatega nambushi zigera kuri 2 zahitanye abasirikare 6 b'igisirikare cy'u Burundi. Bisa nkaho M23 yamaze gufunga inguni zose mu bice bitandukanye, nyuma yuko ibice bigaragaramo imirwano byose hari kugaragara intare za Sarambwe ziri gutabara, ndetse ubu tuvugana amakuru avuga neza ko hari ubundi bwirinzi bukomeye cyane bwamaze kujyanwa Minembwe nkuko amakuru abigaragaza. Nanone kandi igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza ibikorwa bisa naho ari ibikorwa biteye isoni nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa na M23. Itangazo rimaze kujya hanze aka kanya ry'umutwe wa M23 rirerekana neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwibasira ibice bitandukanye kiharasa, ndetse gikoresheje drone z'intambara ziri kurimbura, ndetse kuri ubu ngubu zikomeje gukora ibisa naho ari bya by'intambara. Amakuru aravuga neza ko nanone igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugerageza kurasa ku Mushaki mu isantere neza, aho bakekaga neza ko habarizwa abasirikare b'igisirikare cya M23 ngo harimo bakuru, nyamara ari ibihuha byaje kurangira bihitanye abaturage benshi cyane bo mu isantere ya Mushaki. Ibintu byanatinze cyane biza kurangira bamwe bahungira ahitwa Ngungu, ndetse ahandi bahungira Ruvunda nkuko byagaragaye mu itangazo. Ariko kandi ntabwo ari iri tangazo gusa, akomeze kugenda hasirikira byinshi cyane mu bikorwa by'igisirikare cya leta ya Kongo bisa naho biri kugishyira mu ntambwe 18 bishobora kuzatuma iki gisirikare kisanga kiri gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'inkiko. Inkuru ziragaragaza neza ko imirwano ikomeje mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ibice biri kuberamo imirwano cyane kugeza ubu imirwano yimukiye Uvira. Amakuru aravuga neza ko mu bice nka Puezero M23 yamaze kuba itakazamo igice gitoya gifitwe n'ingabo za leta ya Kongo, ariko igice kinini nka 70% gifitwe n'izi ntare za Sarambwe zikomeje kugenda zisunikana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo babe bakongera kwigarurira iki gice cya Puezero kiri strategique mu by'urugamba cyane nkuko byagiye bigaragara mu bice nka Kisangani, Warikare ndetse n'ahandi. M23 nayo ikomeje kugenda ihumvikana nkuko byagiye bigaragazwa. Igisirikare cya Kongo kiri kugorwa cyane muri uru rugamba mu bigaragara, ariko benshi cyane bari kugaragaza neza ko bisa nkaho Tshisekedi yari yiringiye inkunga ituruka muri Amerika, none Amerika nayo ifite ibibazo byayidugaritse. Iran ikomeje kwibombarida, ndetse ihereye kuri Israel bafatanya umunsi ku munsi. Ibintu byatumye bisa naho Tshisekedi atewe umugongo na Trump, nawe ufite ibibazo bitamworoheye. Bisa nkaho akimuhana nyine kazaza imvura ihise akawa mugani. Ibintu bikomeje gutuma Tshisekedi n'ingabo ze basa naho bacitse intege ku buryo ibyo bari bizeye nta na kimwe bigeze babona ku gihe, ndetse bisa nkaho bitazanaboneka. M23 rero niho iri guhera ya divansinga, ndetse ikabakubita inshuro, nubwo bisa naho bitoroshye mu bitero igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora mu baturage.